another song, Give Us Clean Hands. Đáng lưu nón cả đôi của ta, Give Us
essential things. Oh God, we cast down our idols. So give us clean hands, give us your heart. Let us now leave our souls to another. Give us clean hands, give us your heart. Let us now leave our souls to another. God, let us be a generation that sings your praise. Oh God of Jacob. God, let us be a generation that sings your praise. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that sings your praise, oh God of Jacob. And God, let us be a generation that sings your praise, oh God of Jacob. And God, let us be a generation that sings your praise, oh God of Jacob. Chipati bolon arjulong pelo manang tumda. Chipati bolon mama lo arjulong. Mama lo arjulong tang. Bo, arjulong tang nang siong di. Arjulong lam tu untuk lama. Cari bolon nang ni lawan sono chipati di. Alun thek bet kedi, lang le pina thek ibu, lun pon ande, ase pathe tan mende. Alun tek te teman ni nang jaman ko deh. Pinang lun. Chipati adi, your I'm so changing. Oh, your story from Taika. Hai bên chị. Chipati tôi đi chipati. Nonge apa? Nonge apa? Di mana? Di mana? Kristus Yesus, Fernando kita eleva. Di kapona. Aprandona. Nonge dong sila. Nonge
จะไม่เซ็นมาลุ่นล่างมันเต้นอนทีมลุ่นทุนังดิลุ่นเทกมาตีดิเทกดับพรังจีละสิกันนั่นเต้กันนั่นเต้ เ
way tum gilun lung nothing is impossible po alun mama lo aning dolai doen ma nang lun no dei chari na nothing is impossible Charlie, made arna manong apathe apor bange non upon bange itum pu pajut bono na itum session next session itum do tu po apot malam so masap so thiek pen arna mardom na chokma kabe jok bang pu nang pan ro per piglo nang here jume kang din so ni tuman ko e labang so arni ni tuman pipot la pen la sonak taxi ni tumakai achithe stame ne kipa extend pon bomo po nang pan ro per piglo pu to da pen non aporan stame nang nitum pan jogri jogwan givan la pen session at stame nitum ki chari pon long pon man ro per piglo non ke en thu jilang session an stame am pu nitum an ning ang hab la pen nitum jogong stame ni pipon tha a hok nitum absorb dun pe meji pan stame nang nitum pan here jme do dan tha Jesus Christ pe men siar dom men hodai pon lo amen ingni tha
ลุนแอนล้ออ่านเทรดล้อมีดังไม่ไหมมะน้ำมีทำไมไม่ดิกิสุงไงพอละนอนเลยอ่านชุดเด็ดเป็นอะพอละกิสุงไงดิอ่านน้ำนาดอมดินบอมนั่นเนี่ยพันเด้ช่วยกันดิมาช่วยชิมอ่ะช่วยดิitu ni kiun anan man pajut dai masih bori pade nah tum lami gilo bote nari nan chirun no ne pajut ko choi ka di choi bo choi la punang de itu noi epi mayong de ha ke chan nami bang hini la pu group pen la whiteboard one de ji padakan ho so group tu men bai ni là whiteboard dan wan dei ma ha Hapu tum charge mana ha? Charge ma, charge bu. Sarbong lapuan wan charge ma. Itum non ka chethan nami ke ahok Yesus Kristus sang ho son kereng thege pha. De ahok Yesus Kristus sang son kereng thege pha. Itum toda pen charge lo ma jadi Yesus Kristus ban kroi lo ma kroi lo di nehem pu lo ne arnam lo prante lason inghu pen bar lo pute latum amhan ki puji ke sanghu but disciples aring gelo lam ke disciples asi sanghu kumat lo non bang ke tumgelan me living as a true disciple of Jesus ahok Jesu Kristo sangho son kering thek jia bang pu bang pi plang je pha di la bang so lam se tum chethan bon te po lang nam senang ladak isi atumu pen chethan ben le pang cheng na sanghu itum kuson ma ale chelang nama nantum broiler bang kon tum chu broiler nang ning dok bang kon tum to broiler cholap ke di local ke nolaman mang chu bang wedi local chicken ben broiler la so tumu chethan nama de la lang chethan nama la si la so tumu chethan nam det le angke itum dam la na la si la da ke la son lo ho broiler ke kaddo ko beta chulap la pen ke om dung atum ke non ke local a ulong thai be non ason son ke market long nam sta Diphu market sta pharup lira phokep an le ro non ke itu rongawu chuji pusame lasi rongawu la ben itu ke pangring humar ju pusne bisi pu la sawo phan mane jogluwi sawo ke chuar ki ra me thang pine cho thekji konani nam ji bolong le latum ke 45 days ba 65 days Hemar Oloxi an by Chopo Pati for medicine people 45 days ba 65 days take jorlo get hat lo lan wele seda vera sapu itum awu ke chopang ring awu ke 45 days ke chothat no bu itum he wa so pa wang po hem local chicken 45 days kon back take po take ve jodi chothai ve di chomu ve seda hala punat kopilo kipudam ji broiler ke 45 days pen 60 days sote 2.5 kgs 1 kgs ke abisi si doye lason si itum ke atumu lasotumu le chethan ma lasila dak lasi itum hansta hini ke pangbar dam do itum christian ke kroi kosona ke kroi bang ma itum sanghu jeda soson ni ke pangbar dam sotumu se kenji ronga hu sona sanghu bang se plangi ma bang de broiler ason a sanghu se plangi ma broiler ulagante langnam lo bote ame thang ikat tahut bang ke king chebeng blak ti lung dame farmer long lapuan mane kipachu wok la sonajat la pon ke kichuta chu uji chule a mek jangle chule a mek jangle le thang da ve lo la da si ingni seta hu ke me tum bang ke a PRK bg a PRK long charlie dun po alang tum da chor kg al ben churi ji la po se alang tum ke dam ke bang ta alang tum man ke ar jang tang la ben ar dik ham he ason da si la da sta sanghu tum phan itum Yesus Kristus ban ye kroi tum da itum ani wang ake joy ki ben sike doji la pen joy ki pen aja tak
chu ek du ek ben lo purote itum sedame hala so broiler asan tak than veji itum ko pilma 45 days ben nan ke jordo ali veji isi ke jethanam kan tu lasi lada kala son ha inut ke thak ser bang pu a broiler chicken is like a believer or convert who come to the church with a desire only to receive blessings lasi kolo bang mai tu nona sang ho ke plang ji tu itum akhir ju me ke long lok ji sik chuar I chot ma e me thang ke chipeduk ben se itum ke claim kon jima la ba itum a chepita me thang ka charge up di self reliance itum me thang ka charge up non ke kroi ta ko mania bang phu nang phan ke kroi je phan ko pilma nang me thang yong se chibor I pon pede lo bote bang nang ke rap den lok ke morning si jude ji di hala so broiler se tame mo pen ke chathan lo lup lo se tame chor ke thek chilo laki hala an gi pia di malong an thok chom chi pute cho thek thelo setame lokela wo tu mangke an pipede seme ajaja chor ke dam ji kona si an ke doma kona si sang ke doma churi dam chor ke the lasi itum setame non ke kroi bomatum ba kristo ban deng mira katum itum kristo ban ke deng dun ke ali long ji mene ahur ji me lok ban si itum ki dun ma khali di ahur ji me ke long lok ji ban si itum ma tha chot ji ma lada la pen la son se so monit putulo jo there are many in numbers di haladaki bukel the topic amunitum lagi ba inward focus self satisfied not willing to help others and have no vision for the futures or multiplication lason lasi ladake la pusona dasi laso broiler nak ake kroi chot amunitum ke kapilama bote ame thang phan chima tha chot bang phan rap ingtung te la pen mo aphi ningkan pho ningkan troka phi bote copy plan jima copy claim jima ma tha the la pen mo aphi la so ke kroi ke the pon bom ji kitchen bom bom ji phan ma tha the la so na tum ke broiler ason dak tha la si tum ke kroi la bang so lam se non ne nang tum ban ka chathan nam kang tu Luke aneng pi sir kep aneng so ingko ra ka thom pen ingko ra trok lom bele lang da mang tu Luke chapter 9 verse 23 to 26 dak pen le tum lang nam na la bang so lam le tum chathan nam na la si la dak itum ka chathan nam ji la bang so nona session lam bang ke pelama itum ke lang nam ni la ke Jesus Christo itum phan ko pelama la bang so ake than ben ke kroi ka che pathir je pha Jesus Christo ke wang ke la ke pelama itum phan ki ru ke thai ke long phan ki ru ke thai je pha la pen ke than ji a phan se ke wang la si the same way itum Jesus Christo phan ke kroi tum da sang ho bolote first ke disciples ba meaning lang nam de joy ke thiek pe lang mote One who sits and learns from his master is a disciple. Nasi sanghu buke ahem pu along gang ni jun penam pu ke thana lam an ahem pu son thot ke klema bang si sanghu. Nasi sanghu itu maphan la sin ke than. One who sits and learns from his master. Nasi sanghu. Oh, hapu tum cek long la da de. Nang tum phan nang lang krang la bon komari dei. Nang panung kuglula. Nasi sanghu itum ge non ge Jesus Christo phan to dap char ju la kadi first session husini nang tum man kar ju nang tum Jesus Christo phan kroi lo ma kroi lo kadi kroi kri pu bang ve kadi apakta nang hem pu nang arnam pu nang tum kroi lo ma kroi lo ne hem pu lo ne arnam lo pute e hem pu bulon te Lord Master bulo dang te itum ko pilama alam nang ka athe tin de tum kar ju du nang ye tum lo ke kroi nang ye tum lo la pen Luke along le lang nam lo bulon te ahem pu ke tan alam pen kar ju pen chini lor pen kroi kri la pen claim pa men det bang bulon te arrange so pigi bu da itu Luke along le dam lang nam lo te mo lang nam lo na ahem pu ke tan ahem pu alam kar ju pen chini lor sa claim de bang bote arrange so pigi da sang ho da si itu aphan Bible along hadak bang ke than dam inut ban ben alam si ahem pu ne arnam lo bote kopi sinang ke than ma itum Jesus Christo kopi sinang ke than ma la bang so alam kar ju dun pen kar ju dun cho da kali ahem pu Jesus Christo ke claim ko son ma la son da ke claim dun nang ji la bang si sang ho
ตัวดับแบงเกตุมสังหูปูจอยเกกะดิกิปุดุนกะลังเนี่ยจิสุคริสต์พันครอยโลเนี่ยอาร์นามโลเนี่ยแฮมพูโลตั้งแต่itu nona bang ke kosono ke kroya pu abang chojima just a believer pu chojima disciples pu bang non itu ke krong no je bang ke non bang ke koso ke tigru lo bang along bang sedulo ne ke just a believer I'm not a disciples pu sipijima ne ke kroya bang dalo sanghu dalo pu bang ko non itu asimu pen khala so broiler pen a local di broiler pu lang te ke kroya bang chot hai pu thang da claim gelo ayam bu ke thana lam tar jilo हालांकि just to feed the broiler बंगे पीनांग पो पांक्रांग नांग पो चोनन वेलो थांग काम ता वेलो मो अपोलो जे थाट बक पोलान वेलो broiler के सेतामे लोकल ला वोतुम बगले आमे थांग से कबोर ई दी आमे थांग से के चोर के चार्ली आमे थांग से आवेदे से तक चूरी लासी इतुम सेतामे इहेम पु यीशु क्रिस्त नांग थाना लाम तेंग आन पेन एमे थांग के काम के चियोर दुंजी के क्रोय तो दाते तुमुलो आमी पक्का जी बोलते itu mak claim ke dam pen bang nang patek long nang ji so a true disciples bolate ahok pe jisu ban kroya bang bolate de itum ahok itum ko pilama emithang ka chepador thek la pen ke claim thek la buson itum emithang ben re rok dok bang nang ji kali bolate nong ke kroya bang jot bolate itum ke claim nang ji e ding chini det po itum ke claim ke dam nang ji itum chipu thek che det po kroy lo ke landa me lo ke गिरजा दुन लो आना मारडोम लो दान पिलो लांता मेलो के लापुन वेट पो इतुम कमाथा जी समे इतुम भान की पुके कपिलमा कदो कवे आसन आंता आलांग नंग थाना सन आन इतुम के क्लेम के दाम जे फान Luke 9:23-26 the pen Luke 14 pen lang nam sta moi nudut ne bapurhi padai las pene chethan mona Luke 14:25-27 Ko mane purijima la aprang se Luke 9:23-26 mane purijima la so philote ke si tam lo na Luke anen bi sirkep anen sin ko ra ka thom pen thong ka in ko ra tro Thank you. Asladak itu mamhan ki puke kapilama. Arni wang itu atheng perpan cepon dan ver nangji. Jadi la sini dak areng kelo kalam ben puri dapade. Asap klar chat na areng kelo kalam ben. Then he said to them all, whoever wants to be my disciples must deny themselves and take up the cross daily and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whosoever loses their life for me will save it. What good is it for someone to gain the whole world and yet lose for forfeit their very self? Whoever is ashamed of me, my words of me and my words, the Son of Man will ashamed of them when he come in his glory and the glory of the Father of the holy angels. Asedake ke pulama dake tumge alang li hala tum phan la son si pulo ne sangho jong si plang ji la pen ni sangho jong si nang tum nang che plang nu ta arni wang ta nang me thang atheng parpan che par phang pon ne pen nang me thang phan chetting ni det nang ji me thang phan chetting ni det mane e me thang ke claim je phan ke e hem pu phan akam phan si ki ma tha pi e hem pu alam ko pi sinang ke pu ma la kar ju pi vera bang si alang sangho plang on ji dake tum phan ki pu la pen ada ke pulo Kumane abang jong si la kado ka we long lap lo sepesa am achite ching honang ret abang lo pulote alan leke achite judeji ame thang man ching honang ret achite ban ching honang ret bang putte kubilma la bang so achite ke viudeji bon ta ame thang achite ke ching honang ret abang ke la ke ki judin e achite long ji na dak la sita ki puda e me thang man chim matha chot kali arnam itu manang ke thang la bang so alam kai ke matha pi wer bang hala bang sia hok sang ho puje to dapen dai tum chethan lo women secretary chethan olo hadak pen che freedom o elu to dap tai tum accountability bolang hai la dak tai tum
lakadu kawe ehempu eranam lo pote lakadu kawe ta ehempu ke itu man Allah khanang enpu itu alang itu manang kethana son an pen itu claim pipe de pasa lakhana enpu we are accounted in the sight of God itu ma ke ko pilma Allah kha chipini kadu kawe son ta ko pisi ke claim ma emethang akamatha pen ke claim ma sanghu ke emethang akamatha pen claim klo arna ma kamatha arna ma ning ke hang an ke papling video itu sanghu ke Yesus Kristus ari sanghu bangkon to mayong te bang krehini yang bang dan bang ke disqualified di Judas Iscariot treasurer poisa kirim ki video na bang lo lagi disqualified Yesus Kristus long se dun kri lo Yesus Kristus manghume akam da claim lo seme ningwe si alang li kopilama Gethsemane ba Ricardom kidun de amat alang bang ke Yesus Kristus pan choyoram de amalang ke disqualified di lasi itum Yesus Kristus apan kroi lo arni wang claim lo dam lo stame itum hukum atay men claim te dam de pote itum apa setame la sonda tha disqualified ta the Yesus Kristus ke hang hot ke topik Yesus Kristus ari sang wo chang hot ke 74 anda do 74 pen wang bom be kon lo phi bang ke bang kre ni ben da phi bang ke bang kre si we di bang kre si ang bong pen inu bang ke itum India long wang lo kama bang ma jong te Thomas kona lo ke wang cheng la ke nang ke do ke kona si ki thi gang lo Thomas ke ha South India long siwang lo kewan jeng ke Niranam polong siwang lo Kerala long senang dolo Kerala long benapi ke asut ke Madras pola nong ke Chennai polo ada sialang li latung kapuri do utum kali tek utum kali sedame latung ke ahem pu alam charju pe me Yesus Kristus la si tu mu lang nam lo tek long ji Matthew chapter 28 verse 18 19 long lang nam sena all authority has given to me kadu kawe ja kong dan phan pidolo sining la pen piruthe athakta lasi damra kadu kawe piruthe dang an sanghu pe plang damo ke kroi pen baptism pino itu man kipu ada itu man kipu Matthew yang pi ladak lang am senang ho Matthew chapter 28 verse 18 19 along lang nam senang komane puri jimal areng alam pen Matthew chapter 28 verse 18 19 19 dah perlu no Thank you. Lasi dah ke teman buke Arnam Yesus Kristus pola saya lat tumpan sining athak la pen piruthe athak kam ta jakong nang pidelu asang ho teman ke authority nang pidelu teman pha lasi damon hadak piruthe ke do an man sang ho pe plan damon non ga ko questioner je pa bangkon ne tum sang ho pe plan lo how many of us we make disciples bangkon ne tum sang ho pe plan long lo sang ho pe plan long lo ma nang sang ho nang son thot nang paklem nun ji nang son thot nang pachali dun ji nang paklem nun ji do you have any disciples nang tum sang ho dum ma nang tum nang sang ho chi salam lo ma nang tum ko son nang tum nang phan nang ke kroi jun theki nang to sang ho dum ma we ave nang to ya ko mari sang ho dum ma we che plang blon te di sang ho tum ke sang ho pa plang thun nang ji itu mempan kipu lah sih Yesus Kristus asanghu living kopi mayong data tu pilang ke a true disciple of Jesus Christ di aho ka sanghu pelangi muda Yesus Kristus tumda Yesus Kristus sanghu ceplang dulu asanghu tumda Yesus Kristus sanghu aku pe pelang dulu di lah sih Saint Thomas he came to India to make disciple di alang South India long nang dulu India long ke bangke Yesus Kristus sining charlu po puahut kiberikan sining la pen piruthe anta ni nang tum hanjak kong nang pitang lo damra piruthe akhai tin ajat titin areng ki kupe areng ke lo kupe kadu ke panta biruta ke methana rasang hong pe plang nam no nang tum ke kroi ben baptism pino po so po kar jong kan thira men pen po ala se nang tum e phong ba Yesus Kristus alam than long no man nang tum nang jir pi jir po phan than long lo ma have you ever shared the gospel ko son lo than me sen ma hirak rima nar jutun di ko son doma it's very hard di to share the gospel is not an easy task
it's very hard บางอาทิตย์ตรงนั้นจึงต้องนุ่นจะได้แก่เสร็จแล้วไม่เกี่ยวกับเวกนั่งเจียกรรมกันแล้วลูสังหูอิตุมเกยิสุคริสต์ตัวมันนั่งท่านล้ออากาศแปรบันท่านนั่งปวดจุมเกฮาลาบางเสียอาหกสังหูปุจิอาร์จุลงโลเป็นอาร์จุลงโลเป็นดูจอยกะลิอิลีไอฮิรจุเมลงอันดาช็อกโลละกะลิอิตุมาฮิรจุเมกลงอันสันทอดอากาศแปรตุมตาไอฮิรจุเมนั่งลงนั่นจีลาสิท่านปัจจุบันนั่งจีบิรุเตกมีท่านลงเลยปีนาบังโดลังมาแค่รักนั่งเนี่ยดิเนี่ยนั่งการจุกะลินั่งตุ้มท่านลงเลยแรงปุเต be very honest เด้ท่านลงเลยปีนาเนี่ยแกปุตุมโดลังมาOkay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Than long lo, pasal majority kaya lo di. Than long lo. Lasi than vek nang ji, la pen nang sanghu plang lo pute, aprang si ke klem nang ji akam ke lano tu. Itum arnam ben ke long la bangso ke jok, la bangso itum aphan ke witness, haki ke cipi. Nang kosong si Yesus Kristus phan long lo. Nangแต่ชินีป้าเมย์ว่าเดี๋ยวเราชินีเนี่ยพินพังกุปละตัวดำเนี่ยกาคิร์ลำนังท่านมาเถิดกาคิร์เค้กวิกมาปุ๊ฮัลโหลมีกาเวเดลโลกาคิร์กาคิร์ลอาคิร์ลปุ๊ดเด็กก็สอนเราหุ่นลงก็มาสอนหุ่นลงก็มีก็สอนว่าเดี๋ยวอารีประกันเราเค้กเวงกาคิร์ลอันเค้กมาเช็คลงเลยเดี๋ยวพอลูลาสิชุมัดลงเลยพินเป็นอาสอนเกอิตุมตากุปละบางบ้านลาสิ unless and until you experience how you accept Christ how you gain your salvationนางตุ้มยงสิจิปุเทกเชเด็ดละเป็นลงเลยเด็ดล่างปุระตั้งเตละเกบางมันท่านเทกเชเด็ดปุละโซโพสิท่านเทกเชเด็ดเกปีปนมาเตอิลิเมทังตา without ourselves ดิเอเมทังมันตาไอตึมชินิปาเมเมกปิโกซอนยิมากุปิมาชินิปาเมเนี่ยเยซูคริสต์ผ่านชินิปาเมียบางเนแฮมผู้เนอาร์นามละเสอาลามอัฐิตินตะกรอยจุนลาบโลเกทานาซอนอันตะเกนิงเจียซอนอันตะเยซูคริสต์กันนิงเจียซอนเกดามาซอนทักทายตุมดำในเปละสิมุเป็นฮันโลitu arni wang da Yesus Kristus ason pelang nang ji sangho tu muke Yesus Kristus RG itu melompat tek long nang ibu labang so RG ke patek long ni bete aprang si ke ahok pet asangho itu pelang nang ji an si Yesus Kristus RG bang nang tek long ji Yesus Kristus ke itu jong si sedeng pik kasih sorsar lo kasih wong lo bete bang nang tek long ke Yesus Kristus karakter ke lain lo sangho karakter ke lain lo lason se hem pu ke than lo mon ko itu mana puji no itu tek long ke di no itu ke kecipu dunia Kristo ahem pensemang kata Kristo kelong abang pu bang pilo pustame itum ahut bangke itum aot adura bangke Kristo kelong le itum an sukses itum kahing nu la puson si klaim kadi chori chono ason di lanji pu kijun tum topik itum la pen amihi patep tum topik itum di la bende kopilama bihi choma chuche bihi ke chong tum te kadi bihi mane tablets ke cobang dopik lagi cholote oke pramanta heng noji abisi cholote kopilama chethi da thi hek ji chini lor se ke cho kopi bola mate koma sangho lo bate hala kaheng no sangho plan no se kaheng no kam chali dom rong lo di lang chi phu ka lima lang ba metha hala aphu pa ting da ti la bang so lang ne kai ta ne lang chi phu bu si bu so lang chi phu chun de te rep thap krep phu program ga di chini anta lale jun lo te 14 ji lale jun lo tang te heng no dai pu chini lor ban se klem koma disciples of the kaheng no disciples ke plan palo ase ahok Yesus Kristus sang ho jong se plan play pute kaheng no son dai tum choma tha dun bom klem dun bom no na lom itum thek lom mati di hiju kare rer hai chubang do pik di ahom ke thi sido ahom so sido la teng sek chet po la teng sek chet po dak tha po hijuk so pala anke chet thok po budfu anke da lom ke lang mesen ni khodi bang wen lab setame thok plak po lang mesen di di apurtur pilap titik nolam do ke di ma we ma do ma we ko people lo pote ahok Yesus Kristus sang ho so tum ke rengji cheplang dun tung de det ben bosi hala so sang ho ke plang dun ben chu ben hala son ke chu ben ko an ke hing no mai o ko pran man da hing no la pen hala da kalom kang thok adim da lang mi hijim mi di la pen hala mi hi ke patet tum ta ko mane jong se hala puna mi hi ba wang lo te hala song nim ing nim me meng nim no Halloween na mene keng nim long dapi ipu koson lo so jing diti gari son do don ko mane apu mi ki pawang bang dolo polong te gari ihum ngalong ga thap tum koson lo ang nim bena podi apu arting wing wangi ko mala la ke mong di la ban silang repo la anda itum hadata to la yong si cholo bote injurious to health di la ke e o ga pran manta mimi chini lor setame ko people lo bote hala so sang hu hala so asang ho jiplan masih chudun det iring tung de
ama se heng no ta chini ne me ta chini ne sidun bom jo la son pe plang de ji itum a hok pet Jesus Christo ris dang ho plang pe de da ke ko pilama arnam alam ben da itum han ki pu ke ladak lang nam thur te la tum phan ladak isil puri mesen do ju mesen ni ladak puri lang ho arnam alam pen Matthew này bị incorrect kẹp along này lang thứ po son book pli long gospel pli long lang nam da tum thek long yi la bang so lam ke 20 long lang nam 20 long lang and teaching them to obey everything I have commanded you and surely I will with you always to the very end of the age Nada ki puke kepala ni nang tum ampan nang ke than tang ateng an nang tum than pa menot ni nang tum han hukum nang ipison an hal man than pa meno ko pipon ma bote itum sang ho tum ahok pet pen tumar judun pa memet bote bang phanda ko pulo ke thanam thek ji ke ta ke di ladak ni prohibited bote 19 ben bote po therefore go and make disciples of all nations baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit and teaching them to obey everything I have commanded you teaching them to obey everything I have commanded you. Itum sangho tuman ke lasi tuman ke mopen pulo arni wang ni sangho plang you bote ne theng barpan chepon ver na yi a theng barpan buke pilo alang ituman ke thana son an anghor thi pik Jesus Christo alang ituman ke than ka muni tuman ke heng no da ka tumbela ke me to work pa wang ye phan la pen kang thur thia to work pa kang thur pa wang ye phan aning ke sedeng atum pana aning kiding ke pacheplang je phan kaching kino da ka tum kaching kime athema Jesus Christo ke ching kime sen la so ching kime sen abang ke paplang dan ji phan re alang nang than lap lu la so nang ke than tang teng an ili ke long du na teng an akaprek ban than pa mi tu hala bang si a ho ka sang ho mun pen bulo than long le pin lang di ko pipon ma bote tum sang ho plang dun pa mi lang da bang man than thelo la si teaching them to obey everything I have commanded you and surely I am with you always to the very end of the age la sini nang tumalong pir thek ki judan nang tumlong nang dodun po arnam nang dodun ver po sai tum ke asang ho tum kai ta itum ke matha ke ko pilo non ko kopia kai lo non itum ke do bom ke kopia kai long sa non dodun bom lo itum kar jonga kai non ke tum kar jonga kai la pe non ke grace period po non ke kang jin so kai non lang nam lo bote Jesus Christo wang lo ame thang la so pir the lo ningkan ke thom ra e beng alang le la so pir the lo birta ke me thang lo ki thi ben ing tru lo pap pe ning pa chirui lo a ke heng no tum mana ke me to war than lo sa ningkan ke thom e beng a phi pir the muni to pap pen ke pleng sa la so pap ke pe jok je phan alang dia pap a we pin a dai a we pin a do we pin sa me itum alar alang li Calvary Cross attack chilo ituma phan che theke reng pilo la so che theke reng ke long la bang so alam itum chini pe me pe ka prek mana ka than bi thek nang ji la bang so alam se teaching them to obey everything I have commanded you alang nang ka than son an ko PPC itum mana ka than alang kai che the pe ne to mana pa thek long ma la bang so alam ka prek phan sa me itum pa chini nang ye pe nang tum arnam na dom pi bom lo dei ne phan arnam ardom bom lo arnam kardom tum do jai lo di thurji ma hai phong Siang sukses kena coconut tek ma de na tu. Cholong le coconut. Cholong lo. Coconut de. Cholong lo ma cholong le. Nariyal hai cholong lo bo. Nang tu cholong le lang ma. Cholong le lang de lep na. De. Tek ma de tek coconut. Action tek ma de the. Ha? Kuma lo ka tek do bang lo. Christian worship tun tek na na ti. Do bang lo sorry. De. C O C O N again kian mo ne N U T hiểu rap đi cùng với đó C O C O N U T coconut cho nó mà cho mấy sen mà Okay, ini dah melo. Coconut deh. Lasi, laglang nam tu nang nam ke Jonah neng pi, Luke neng pi, creply ingkora popen, ingkora troxy long dalang nam nang lasi. Ladake,
nona bangke itum kachar junang ye bangke la kadu ka we alam than lab lo la si ahok pet ke itum ahok pet a Jesu Kristo asang ho plang ji pute ko son ma e methang pan char ju pon lo nang de e methang pan char ju pen le dam lo na du ulang hala game director mu pathan na ne lo a games ke du ala sedan ne ke la dalam ning ji nang ko yo pute ne games nang pa mek ie pin ing tung pik lo sedan ne ke than ji do pik an ke game baturong de ke than ji le det po te ka char ju nang ide me thang phan itu me thang phan char ju nam are we living in the life of the disciple of Jesus de are we living the life of me thang pan char ju na are we living the life of the disciple of Jesus itu ka char ju nei bang ke mo pen pulo la hai lo ta sang ho lo di nona bang ka char ju ni la si la dak itu man ke than la pen itu man mo pen che tham tang lo la si la dak itu man pan ke thang ke the call to become a disciple of Jesus includes commitment of following the master la si teng ka che pathik a commitment itum do na ji itum Yesu Kristo ne am pu ne arnam lo pu ki kroi dun ing ho pen ke bar chot kalisa ka che pathik ne a hok pet itum che pathik ne ji ka che pathik pe me ninga klong pen la bang so ka che pathik pe me bang na ji kali lo pulon te la ke sung krum khang ja la pen dada Yesu Kristo a sang ho long ke plan ji pan ye ko pilama akinang the pik do following Jesus strongly demands that no one go through the clear, evident and visible process of detachment from their old life and making a new attachment to the master alone. Lasila kay kapilma leaving things behind to make a new commitment to the master. Lasi itum kapilma Yesu Kristo ari sango ke plan nunji la pen Yesu Kristo ari sango ahok asango ke plan ji pan ke joy kia kam ngali la pen matha krang ban ye claim ji tum uni de ji lasida ke bu ke kapilma itum achethe ban an itum chibikan kok pen chethe kimi Jesu Kristo or adurasan thot ke chepar jan ben ke do ke dam la bangsi itum ke cheplang nanji lasinang ke char jine are we living the life of a disciple of Jesus itum ke char jine methang apha ne methang apha talo nang methang man kalilang bote ko pipilo tum claim nanji la te lang nanona la si sangho plangji bote ahoka sangho plangji bote isie bangke if we want to become a real disciple or a true disciple of Christ ladake kopilama itu mamhan ke kepala discipleship demands commitment di ladake lang nalona commitment. Nasi discipleship demands commitment. Itum ko pilama akinang itum apang ko ahok asangho plangji lapen ahok asangho yong se cheplang nonji bete itum ka chepathik pe me lapen ka do kawe itum ka che othek lapen itum ko pilama kidun kriji la puson itum thek nei mohet itum lang nam lo lada lang nam de lo nang luk aneng be sirkep anan so ko ra ka thom paning ko ra trok long son se then he said to them all, if anyone desire to come after me, let him deny himself. Amithang upon alang chiting ni take a bang nai. Amithang pan chimata te a bang nai. And take up his cross daily and follow me. Lapen arni wang ni teng barpan ke chipang prang kon take where o la bang nangji. La bang sinang dun unji nelo. Lapen angke 24 long amangke for whoever desire to save his life will lose it. Amithang an chite kapan kaching honor bangke la ke amithang chite judeji. But whoever loses his life for my sake will save it. Sesame nepan nangke kroy pen nepan nangkamata pen nepan akachiki pen labang so chethe sita virudet puzote alang like labang so chethe ring thulongji lapen long thuji lapen inkora pholong for what profit is to a man if he gains the whole world and
and is himself destroyed or lost. For whoever is ashamed for me, of me and my words, of him the Son of Man will be ashamed when he comes in his glory and his Father's and holy angels. Dakipu bangke kopilma, komania banyong si purity katuk kawiason long lap lo. Semela bangso acheti kijudun acheti yong si wirdet pute katuk kawi long lap tak kopisi ali dujima po. Sangho tumye kijudun akai para acheti long pau. Yesus Kristus sangho la bangso acheti la bangso akai ituma bang wirdet setme karjong ke kijudun akai para akai long po. Setame komane Yesus Kristus sangho ahok ceplang plepen alang li wirdet pulong te alang li kopisi ali dujima po. Itu mesame se ahok sangho plang loma plang plema po itu. Kasi charge na ipini. Kristo pan kroilo puga ingho pen pabarlo. Seta the actions, the commitment itong kopilo kachipi. Alang pan kopisi itong kachipatik lo alang ban kopilo kachicha a commitment itong kipi. Ijirpi po banda wang po te kolam por po te 7:30 checha kang po soteng si dami kedi kala makali. Nang tum nani chetong ipte ko ana por lo oi ko ana por lo ko chetong ipte 7:30 ipte la so apor chetong dedet po te ko nang lam chak mimi bi kedi kala makali. Jirpo hadi. The same way Jesus Christus tame ahok sanghulo polotante alang bipidu nyipte tum la bangso ka chicha la ben la bangso ahok Jesus Christus ahok kereng nyipte aprang si bangke itum akachicha donang ilase discipleship demands commitment. Lagi kopilma ahok asanghu itum jeplang nyipte itu akachicha arna mana kachicha itum donang ji itum ajat no sari nang dun po nang claim pipo nang dam pipo asi arni wang amithang man cheteng ni det nang ji elam chak chipi ba mi temge emethang man chimata lok bang phan matha thede nona son ijirpu nang dun lo konane chini ne pinandi mama ili bang ka chichin do lo ma jirpu bang phan ke nang dak do thak ko juidam ching kire lo punan jirpu bang ke thang da chini bang ve pinlang pute angli kona duk do ji di asona daksi itum sa Jesus Kristu ari sangho chiplang bo pusame elam ben cho chak ba mi pute tum ke papling man sung krung ji asika chicha itum thek na ya hok pet itum ke plang pute Lapen nona mangke Luke 14 muhetok alo kedi tum purhidam nana Luke 14:25-27 lapen 33 long nana ne da NIV version men se purhidam po. Now a great multitude went with him, and he turned and said to them, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, wives and children, brothers and sisters, yes, his own life also, he cannot be my disciple. Lasi komania bang alang li armu ke ong pia tum long ben chette war si pulo komania bang yung sini bipi nang dunji pulo te alang li pai la penang li pu aphan kaching hon hedet abang alin somar la pen alang li jur pia tum la pen alang li chette kaching hon hedet abang kali pulo tante ni sangho plangon i itum ke hem ben chiring tum de kadi kupuloma sangho ke paplangi bang manta biurta ke meta ni hem do ne pai ne podo ni piso do ne ke sarmar pose ni piso pula de na teman ke risomar ko jang la pose de ni sumar do kupuloma ne ke damji lason ba thimi me son do pi ke di ma we ma ne ke school do ti class do ti tuition do ti kupulo ke than ja pora we do pik di lasi lada amu dalam ipu bangke amethang mana ka chiteng ni der apai pu banda chiteng ni der na yi pu phang alian ta halata na pu bangke apor ka chipi thek je phan la ka du ka we epai pu e jirpo ke charli ason do an ben same apor ka chithak thek ben arna ma phan same to apor ka chipi je phan se la bang so alam ke to phanang pu chilang selep phit no na jirpi nang korte phan nang pai nang po phan kali da ki pu da la pen na da 33 long ke so likewise whoever of those who those forsake at all, he has cannot be my disciple. Lasi dak pulo lakadu kawi ason an lason dak taksi amethang apan chiteni chekchedet lapen amethang apan chimatha lokchot abang pulutang te lagi kitiata ni sangho plangon i lasi nona bang kelasi kupila itu amethang apan kupila denying ourselves our lives na amethang man chiteni that ingtung teibu ma chiteni ingtung manang tu tung de dikaita e phanle nang lang prong de e phanle nang chingki pro de e phanle na arju prong de dikaita setame arna malam bang ke nang methang man cheteng ni dano dying to self and living for Christ Kristo a or adur nang long dora nang methang a adur bang je pathi lot noi phan cheteng ni de noi phan kali nang methang a or adur bang ka chepateng ni jibute Kristo a or adur bang ituma kai che the long itum long no ne si
dying to self and living for Christ เอ็มทั้งที่เราเนี่ยบ่ทิ้งดุงเด็กดีมาทิ้งตุ้มมันนั่งตุ้ม parasite อัปลันนั่งตุ้มชิ้นนี้มาชิ้นนี้เนี่ย parasite อัปลันเนี่ยนอนทิ้งพี่ลองกับเร็กอเมทั้งแม่งก็ละเกรงคนเอลูกับเร็กก็ทิ้งพี่ลองสิอารมณ์วางดำนั่นจีฮัลละเกรงกันลองสิเร่งดุนนั่นจี the same way อิตุมาลองเยซูคริสต์ตาอิลิเกรงกันลองสิเยซูคริสต์นั่งเร่งดุนนั่นจีบ่พันดาเกอิลิเกรงกันลองก็มาวันสิเกรงบ่เลย we are living for Christ เดลาเซบีร์ฮูอรองชิ้นนี้มาชิ้นนี้เนี่ยชิ้นนี้มานั่งตุ้มบีร์ฮูอาร์เลงก็ดีมาการบีมานั่งตุ้มอาร์เลงมาการบีมาลองตุ้มการบีปุ่นเตชิ้นนี้จะอาร์เลงลำมันก็บีร์ฮูชิ้นนี้เดี๋ยวจีนอนลำนั่งตุ้มลาดักปุ่นนั่นลาSunday school อ่ะ building อันนู้นน่ะทิ้งปีลาบลนอนฮัลลาดักอิสิบีร์ฮูปุ่นโดฮัลลาดักเกฮัลลาสอทิ้งปีเกรงกันลองสิฮัลลาสออาทิ้งปีเกคนนั้นเนี่ยเป็นตัวมุนวางปอมูวางพอดานังกลูจีฮัลลาสอทิ้งปีเกรงกันลองสิเร่งดุนจีฮัลลาสอทิ้งปีอารมณ์ที่ลดแต่ละที่ลดจีฮัลลาเกรงยังเซ็กซี่เร่งดุนจีโอ้ฮัลลาสอนับผ่านลาสิคริสโตตาเอตุมาลองอิลิเกรงกันลองสิคริสโตตานังปาเร่งดุนลองนั่งยี่ปะผ่านคริสโตเกรงกันลองสิลิบังเกรงดุนนั่งจีโอ้ลาสอนับบางสิเจ็บแรงนั่งจีคริสโตสิตุมันปาเร่งลองนี่นนเกมีทางสิตุมเกเร่งดุนลองนี่มีทางสิกัดโดก็ไปเคลมยี่ลาสอนมาติดีลาบังเกอาหกอาสังหูเกรงยี่ผ่านอีตุมผ่านมีดำเด็ดจีสังหูพลังจีพลงเตลาพันสิฮัลลาสอทิ้งปีกันนะparasite plan lo lage birhu bu ba chiri tum da do penan ke thing pi long atum ke ame thang ben penang benu arong wang dong de ala so chiri tum da ka pre ka thing pi long se banyan tree hai ala sa banyan tree ke ka pre ka thing pi long se arong chepan dun ji ame thang ben ke men me arong wang plut ke kompe chiri rong ke ka pre ka thing pi pan joy long ji ada se bi hek pen pomu ke so thing pi pan bari thing pi pan ta la si kawar de ji la pusanลาสิตัวมันนั่นบางแกกิมเมียพันคริสต์สิตัวมากายจะเทพันนังกปาวานังกาวาปิเดสิคริสต์สิเปร่งลงนังจีบพันอาหกสังหุยตุ่มพลังไทยจีบเตนังตุ่มนิ่งหางมานิ่งหางแห่ฮะคริสต์เปร่งยิ่งพันนิ่งหางมานิ่งหางแห่ห่างฮีบอนอามิกอีไม่มุยเลยเหรอ God is good and all the time อาสิเทมุจอดดิอานามเกมิเซนไกกิตาดิลาสินนลาสนาปอร์หุสตาmake imai husata itum ko pilama we need to show our commitment itum a commitment che pakla na ponong arna ma phan nang le ni rong nang reng no a ho ka sang ho plan ye phan ke eme tha men ke ki mi to che pakla thik the ji athima itum e pap pen se mang ke the anutin da itum dharmikota pochi pune pap pen se mang thek lo labang so nature sinful nature ke itum long kai ki du ko mane amunit non nang tum dak ambong da me ko mane putai sumi chi su hi nyang na ang ju la so ban chi su hi nyang na oi ma tha the son da do di ma we ma tha nge phanan jo beta sumi ni ko ki dam ta bilek dak ko ki lang ta we la son du ke di do ma we a we bu chi su pik ke chi su ko pilo di because of our selfish ko piloma itu ma aninga lo aketer do ko apot ininga lo pap do ko aposi e phang hanang churu re pin e phang thang nang pasung se pin mananang ke palang salet do ko o la son ake palang salet pa wedet nai bre Jesu Kristo si itu ma akai che the long pareng long nang ji Jesu Kristo a che the itu long reng long te a ho ka sang ho ke dam yi phan plang po la phan itu nge phan aprang nang teng thop de lu sports patu umate elong adim patu dun lo amase thangna jo phelo ni ka style lo mate ke dam wood ni ke dam pang le dek the mate mase mang paro ka tum nang na pen lo nang jisure da nang lima po nang teng top lu thang da lo jo la poson ko people ma bote se Kristo aphan a hok asang ho chiplang dek the a hok asang ho itum ben reng dek the polo tang te jola pusona ora dur sinang baret po abosi itum ye Kristo sanghu tumlo buposi aho ka sanghu plangji lahai aning ang thini dolong ban pawiji pulotang te itum ye kopiloma itum amithang man chepa vedara Kristo si pereng nangi lapansi denying ourselves our lives or forsaking everything we have denying everything itum kopiloma kaddo ka we sonta tengni that pen Kristo apansi tumathanangji lapen lahlo Arni wang alang cross chipar phang bonai pabangai ko pilama bolang telake a deliberate decision to carry the cross on daily basis theng barpan e ko pilon de tum arni wang Jesu Kristo theng barpan itum ot pon dan ben chithur pon ingtung ma ason phan kali stame Jesu Kristo ake claim ke dam ason hala bang so ang hor itum along do pen
akap prek atum man da ke than ki mum pon je pha la phan se daily la bang so atheng par pan che par phang pon ni setame itum ne bang itum bana ke kroi to man ki pudam sit pulam kali setame Roman Catholic atum ke itum Easter Sunday ba Good Friday nang le popote Good Friday hot ke theng par pan par phang pon nang atum chelar pon woi atum theng par pan selam po nut par phang pon nang ji hala so aphan kali itum man bang la so theng par pan bang ke itum arnam itum aphan nang ke than alamat teng pen an keng kam ko chior pen ke dam ye phan si itum aphan theng par pan chek par phang pon nang ji pon la so commitment ye ko pilo bolonte itum ha la so commitment ye ko pilo bolonte hini bang ke isi ke te commitment lo ke ma jadi lan ke non bang ke la so commitment dena phi chak det lo itum Kristo itum lo nam pareng po non bang ko pilo bonte la bang so ke pareng dhui bote ko pilo ma ardi wang chepa minang ye discipleship demands a renewed commitment daily that's it renew ardi wang chepa minang ye ardi wang to da phet itum chitan Roman chapter 12 verse 1 pen 2 lam danang ning ang hin chipa minon chalar not pada ki puke bola da ki puke why did Jesus say carry the cross daily and follow me discipleship demands a daily renewal of commitment that's why we are still talking about this as we gather together ladak la ka people si pamapute ladak itum arni wang itum ka chipa minang yi la pen arni wang itum ke kachelar pon mom ye bang se itum la bang so kachetong ba kachethan ikila hendo lasak ladak arnama itum han ki puke discipleship ladak itum han ki puke pilma bote Jesus Christo bhan itum lang nam lo la pen Jesus Christo bhan matha dam lo bote la kadu ka we purity alang li ko pilma lang nam lo te pachelar phit la pen pachepar la phit bang grini itum ben si di bang grini bon bang gri si velo Judas Iscariot ke disqualify jalo alang tum ko pilma akachicha jis haladak lang nam lo bote theklong itum hadak lang nam lo bote itum theklong Peter Jesus Christo bhala po an se kachicha lo commitment chi pilo ne ke nang ki thiling sidang thi dunji nang kona se ki thi ma hada sidang thi dunji same Jesus Christo ban jitia alang le ban Gethsemane ba ria long ban alang ban ne pon chek lo la be kat jui lo Peter alang le phi dun se ta pali dunai he sedamia aprang ben Jesus Christo alang le ban pu alo nang batai ke thom ne phan nan chikubur be ji pu hala so se ning che ma tha pen hala so pen ako alang ri amethang chipa mi ju lo so commitment he renew his commitment ala chipa mi ju pen alang lar phit alang li ke ki thi anta Jesus Christo ki thi ke la pu si ki thi thek par pan thang sitan ne ke la bang song ki thi je or ve nang parlin phak noi pu se aking ke ang song nat ki bi se alang ma ke sak parlin an se ki thi anta la pon ka chipi de alang li e phong alang li commitment alang li Jesus Christ man chipi se me alang li fail de lo se me aphi aning ka chiru ju pa me ben ka chipi pi ju pa me ben ha ki thi anta alang li ke ko pilma ne ke Jesus Christ ki thi son ga or vela pose nang parlin phak noi pan se alang ki thi hola son a commitment itu molong do nanji la sela da itu mamang pilma discipleship demands commitment itu sangho itum cheplang i bolte itum ka chechak itum dunai la bangso ka chechak itum ko pilama chepa mi bon bom nang yarni wa e phong chechak lo amar itum ko pilama chelang ude ko song si ke klem kita mala pulte a ho ka sang ho bang itum plang uni reji la lo la pen ladak itum ban kipu la pen itum ban ke than the bang ke itum ban ke than the bang ke Kristo Jesu ben itu mahan ketan sangho alang li song thot ke plang dunji alang li song thot sangho plang dunji bolate ladak itu man kipu ke pelma ladak lang nam lo titum thek long ji pinanso ason dak tha ke pang bardam do ladak ko pelma ladak Jesus Kristo ben itu man ketan pinanso song ketan ladak kipu ke pelma itu sangho tum seme pinanso ke lage ko pelma te aki uni an ho sa ka chirap ke claim ke dam rap je phan isi pen isi lasi Jesus Kristo asangho tum blangi bote tum ki claim ke chokche ke dam ke hingno usme alang li claim ke dam ason an pen lang pen hingno chokche putum ke chepe keng ponji la sona phan lada isi itum aphan kipu pondo la pen mo pen kipu sona thase lada Matthew chapter 28 verse 18 to 20 lo lada kipu la se teaching them to obey everything what I have commanded you lasi itu man ko pise ke thana son anma itu ma sanghu dong da bang man ke than plir thekji la bang so ke thana ke pakroi dun ben itu ma ka chelar son bang man pa chelar thekji bte hala bang ke itu ma hok pet asanghu akering a chethe pu ton chipu thek po la pen la dak lang nam lo bte
Kopi lo itum ladak ahok asanghu plang itum lang namte Colossians along lang nam senang Colossians chapter 1 verse 28 along. Colossians chapter 1 verse 28. Colossians chapter 1 verse 28. Komane pruhi jimal ha Colossians chapter 1 verse 28. Prap jin ben. Bonus 10 point day kumang make prap lagi. Kem director phane pulo nige. Bonus 28. Lén lử cái chốc lim thek je phan cái than pare lử tum than này cái chốc lim cái misen je phan này sang hua tum cái ko pilama se a hok asang hua đây cái chok lim cái pam misen ji ola bangso cái claim cái dam je phan bonus 10 point long là đây là ta group kia lan cái minus 5 đây se minus 5 lo đây là tum an cái là tum cái 10 lo tum cái minus cái pia group lo nam tum cái okay là tum cái hai của con non được đi marks cái ông này là bọn này một pen làng bom là si sang ho tum sita sang ho tum sai tum kachebai tum cái copy lama lang nam lo te kachebai isi cái claim ji cái dam ji aphan akimi akichok aphan tum copy lama lak le te ni la pen tum copy lama ai ni det nang ji la son la dak ni tum than weru la pen ke pachini da ke phan tum mili le det lo la dak tum lang nam lo te la si bang kon tum thon la si sang ho tum bang kon tum bible puri ra pet ang tum do Bible puri pe group Bible study nang tum do ma sang ho tum he nang sang ho pulo ma non ke nang tum anda Jesus Kristus sang ho lo pose sang ho tum nang tum Bible puri pe do ma bang ke thom bang pli bang pho bang hini la son Bible puri long lo ma nang tum isia book sen po janeba Acts chapter 1 verse pen ha ki judan chapter isi chathak rai la puri long lo ma nang tum puri long la si non ke sang ho plang elo posi non sang ho tum claim nang ke bang ka chini lang son an da ke pachini jiban pase itum non ke bible ka purhi sitame itum non sang ho tum ke bahini bang thong chingrum ra pet pen bible ka purhi ben akimi akechok apan ning chepati seroi nang ka chini son an da ka chethan hala ka chini son an da ka chethan lahin ka chethan pen akimi ahok jisu ke claim akam jisu kristo ka ningje lason itum bang panda ka pachini jiban ke claim nang je tum lo bible studies nang tum pu do de ke di Madolo ma, apore ke julo jadi maju jalan ma, ha? Ini truk tu lah, di. Lasi, nona bangke sangho plang elo pose ahok Yesus Kristus sangho plang ji pelong de todap datang lo ma dedi, todap ni ami cepakar ji pute, latinon ta ami ke cepakar ji bakat heang itu macam long ben. Jesus Kristus ahok pet asang ho itu mana pachini bete ke claim nanji ke arni wang la bangso alam kachini pen akimia kam claim je phat la ben Joshua chapter 1 verse 8 and 9 along mane purijima anke ni ke pa judlo Joshua chapter 1 verse 8 and 9 along Joshua chapter 1 verse 8 and 9 Joshua chapter 1 verse 8 and 9 ke pra bangaling 10 marks bonus minus 10 kado betungge Chorolo lasi ladak itu mang ke labangso ala apranga bible long ke lapso labangso aron alo kitab naho pen pacekak long le non ajowang ani wang tanang lalim mata inon ansi nang un pemepo chun pemepo la pen plangko lain le itu pan ahok asangho plang yi pelon te si arna malam ben itum arna malam ki chupen non mang ke itum arni wang itum akachechak itum ke cepa pleng yi bete arna malam itum kelang na ben ning cepat cepat ahok asang ho itum plang ji bote arna malam itum ingchap pe mi nang ji arna malam chini nang ji arna malam chini ne det bote ahok pet asang ho itum plang tek de ji
nang tum plang ing tung ma chuning tung ma prosper success pemati dak ke dia prosperity itum ko piloma plang dang tun gadi ke success panta ning hang gadi mang hema hang bude ko pilo aju wang ani wang ma thai ne meditation bude ma tha pam ni nahi di belasi lai tum purhi ma bikok pakali purhi pen ko pima la lang nam ben ko son si do nahi ma dam nang ji ma itum ke lang pon pam ni la bang so lu la bang so rona lo kitab ke la sa bible ke plang ji ki chun ji ka ching thur ji pelang te ahok asang hu plang ji la pen ahok aso nang pachim ta arna malam itum ko pilma chini pe menai yesu kristo aphan same alang bhan sat ke lang same alang li ake the ke re ben do alang li soitan bhan ke thak dung kali arna malam a the pen lok se alang bhan ke thak du di him pa plang de thema po kipu him ke cholok pen do munit ke reng kali arna malam a the tin ki chu bang se reng ji pamade de itum an danang ji kenang sot satame ke reng je bhan karjong la pen ok ke reng ji ki misen je bhan ahok amuri plang ji plonte itum bible ing chap nang ji si paning we pen ing chap pagadi nang tum ke hai dong ahok pet asang hu jesu kristo plang ji pelang te si bang ke tum a commitment dun nang ji jesu kristo bhan ke kroi pen ke claim je ke dam ji la no jesu kristo pulo nang mithang man chiting ne de a mithang a chithi ke ching honar bang ke lang view de ji pe mati a mithang a chithi ke ching hone de da bang ke reng ki juduna a chithi long ji la bang so alami ko pilama te jesu kristo ke thana laman jesu kristo ka ning je laman jesu kristo manghu me ke claim ason akam an itu maphanta ke claim je kong nang the last ke pa julo de an ke mark along lang nam nang 16 pen aber lang nam lo na ho following 16 pen aber alan ki thur pen puri phit nahi de minus 10 de long lo ma ho mane mark 16:6 18 an puri Chorola. Lazi itum kopi si arna malam itum ingcap nangji lapen arna malam lam nangji pulon te itum apan ada kadu kawe ahok pada sanghu tu man plan nangji pada ada itu man kipulo ne aku areng kelok alam ben epong purhi pen si pe judet po apor ke chok elo yode ke pa jutlon ke lada 15 pen he said to them go into the world and preach the gospel to all creation whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And this sign will accompany to those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands, and when they drink a deadly poison, it won't hurt them at all. They will place their hand on the sick people, and they will get well. Lazi arna malam ben teman kita sanghu ahok asanghu pelangji pulang te bompen pulo arna malang tum ka chichak lapen arna ma ke claim ngel lo kisu ke pami lapen hi ke pho teman arna hi ki plung lapen ke pilama prek jam ma ke no sona man ke hai non dai tum han jakong nang bidang lo itum ko pi pon ma sanghu pulo tan te itum ke claim ni kisu de teman bangkon tum arna mardom pi nantum kisu hem dam banana mardom pi dam long lo ma Mane so delo nanjir pi so delo ne nang phan arnam na dom bi lang pu nang tum pulama ma phere du ne ke kardom da ja kong awe ne ke thang da chini ne pe ma la son do ma sitame dak pulo ke damra ka du ka we piruthe adang an biruta ke me pache thana mon ke kroi ben baptism ke namang ke jokpo ke kroi ke kre tumang ke adang pa adu pa do po la pen nang tum ngolong
ลาปุซอนสินนางตุมาลองมังหุเมเมียกำนังเคลมนั่นพอกิสุเดระบังดูปุตเตนางริบาระนางอารมณ์น้องกิสุบังไม่พอฮีเก็บพอบางโดเตนเมนเป็นฮีปลุงน้อมลาเป็นนางตุมังพันบิกระลังเลนางพิจันตุทางพังนู่นเด็ดพอลาเป็นนางตุมังพันรุยเพลิติงเลนาจุดสังพันอาบีเด็ดพอลาปอนสิอารนามสังหูตุมันกิจักเตกะลาเกตุมังพันเลยปีนี้สังหูน้องเกตุมสังหูปุสิเจกรองนั่นก็ดีahok asanghu pulon te tume claim nai ge keso de tumhan anam kardom peda hi ke pode tumhan hi ke po tumhan anam kardom phere me me di chu het lang elong adim hi ilu chok lo youth camp elong adim youth camp dalo youth camp ahu last ani we ne alam alam than det pen ko mama se nang tum anam akam phan chepathik anam phan nang tum pini pen ka prang chi theson do delo ma pon bahini phan hi ilu chok lo là tôm ăn cái hang cái char đạc cái chiru cái là pasal, nasi hi lụt chọ là bên elong cái này tôm Delhi Navita Retreat Center long tôm bom hút, ai nút alo supan tahi lụt chọ lo, amen nang cái than cái nang có mà lo cái anh cái lesion, alang ekdom pinso ase so na in ring nur cái pasal, same ana mardom lo là bangso ai bang sta kat ju là thang ta claim that aprang to ke bahini bang atom le osta warpit itila pan sa arna mituman pulo itum arna malaming chap chede bose tum kardom ni ban tum hai de lodi bang su de rabang kardom ni man ne ke ardom tek the ne ke soitan ke repikuna sita weakness ma da se nang le ku pus kardom tek wana chakong du ma hut penang man tham mi nang pan ta di ku thek doi son nang ku pus bang ke su bang kardom pidam ni ma therak ri ma nang ke ja bang ma la son nang pan ma cham ma tham mi ta doji sedeme arnam itum man ahok asang ho pulon te itum ahok asang ho kireng ijib itum ke claim nan ja kam kala no keso de ramhan do seme kisung ke phode tuman seme itum aning giduk de tuman ning ke pada man kardom pen itum claim no ta arna manghu me kam nan claim itum po NST non da dobom NST tuman ingkan wang ta son se prajam din dam po keso de atam phan arna mardom tha first kardom ma hela tu mi bu kroi ke kroi pen ardom de keso banda medet jipone ardom po medet asipini ahok asangho itum kering iji ke claim ke dam iji bote itum kai che thelong la haya itum along la haya kam itum pathek pon long nang je arnam itum phancha kong nang pitang lo sedai itum chichini det pan ke itum bible ing chap che det pen bible lang nam de det pen apo itum ke claim je ban thek the delo ase ahok asangho kering iji ponong te la non itum ke than tang an itum ahok akat kechihodai labangso akat chihodai labangso commitment abang itum chi renew bon bom nanji angke arnam kopisi itum man ke than tang ma so teng benging gamchor arnam si itum phan atu warnang japon bom po lapen itum ahok asang ho bang chini po abang putin nong ta ahurjeme pedona nang phere duk loma pila nang tek lok pen oi bang tang lo mek ile pu son he tang the di next topic chini lab logedi pilodo Fantastic Four por hidet penang tom pulong pilogi click ke sim movie ko son la mama lo lang tang Fantastic Four lang lap le lang bo ni movie wanji pupolo sita chok dam te dalo ne hem ge dam sita nang tum mo free time lo prote lang tha de lang sen The Fantastic Four pute movie di lage si movie apan si itu matha dam pute ladak movie pen matha dam stami hala bang so movie lo se Christian movie ga li di lage kopil lage
supernatural power di là hai tum pilo hero tum hala tum pilo ing tang pipi kaprek character di kalang makali kilang tang tum nang than tha tang lo thank you de Fantastic Four kopi lo la ke family friend foes and affection Alom so stretch out di ma turnon to Hong dami ma dami damu da kat jong put ke bang dah ini non kaprek tu Prapik na po di anta porchok chilo Dam thulab ji ma
Kivang tang tum an nilong Romans chapter 15 verse 1 and 2 nang purun tha. Romans chapter 15 verse 1 and 2. Long te por hi thate. La thalang. Hala pu first la ni lu. Thank you. Ini dak pen arja po kedi to inut por hino English pen. Romans chapter 15 verse 1 and 2. We who are strong in the faith ought to help the weak to carry their burdens. We should not please ourselves. Instead, we should all please our brothers for their own good in order to build them up in the faith. Thank you. Pilo la dak pu ke. Rap tu nangji. Encourage pon bom nangji pu phandi. La lo. Non labang so topic long pen ni first hala 3 words abang alam pu po the Fantastic Four. Ilitum labang ke itum lagi isi a movie pen si itum title en lo Fantastic Four long kelang tam tung chini lo sa kelang lelang atum bang ke mulang damoy sita hala dake la son lo bang kwando lo bang pli Fantastic Four plugadi bang pli do latum ko pilo bang hini ke jir kle kle inut ke ari apia ari ki ding bang to ajir polo age inut bang ke lata chingki me inut bani sedeng pik inut bang ke chingki me usita la bang ke ko pilo in tango hard as a stone lapan ke stone man poson sila so a movie long character do non latum anta eni ge latum non la dak superhero son sila kala so aprang hot hedi 1960 anikan Stanley pu inut amuni do American comic writer laki editor alang labang so comic ke pachon cheng hot ala ke comic pen sela so movie plang plela labang so a movie atha a comic long alang la son se ke talk lo je labang pli amuni tutum latum space long dam lo de dam lo ani si dama latum phan la son si cosmic rays men latum phan The Incredibles along dang lo di cartoon lang le manang tum ne hem cartoon sulipi kama si chini dalo cartoon along the Incredible po along do elastic girl po son thak taxi non la dak ta inut ke ari la son inut ke ben po bang ke lang ke ing tang pik ar long son stone man di the thing po la dak alang phana men ki pi inut bang ke ar lo so bang ke su storm alang long lo hala bang so cosmic rays pen anke inur bang ke la so su storm a chikle abang ke pilomen me bang di ben de la bang ke storm Johnny Storm bu bang la bang ke pilo me a bol je plang de ti me a bol je plang pen ala ke ihi pen injar pit un la so na power long lo la anke bang prie lo ke di bang thoma bang pli lo ni nai than nang kaun dun bom lo ma bang pli lo di non la tumta hala so komi ka teng pen non itum la so top alam ni jeda nang ko ke da topic atipi and da posi hala pen si pang bardam hala da ke ko pilo thank you la hai tumta hedi ka break ekdom mane aja kong thepi ka tum kali ordinary amunit
ทั้งแต่กับวิธีละตุ้มสิละบางโซอาจจะกองเกลองเป็นสิละตุ้มฮีโร่หนังมันโลซูเปอร์ดิซูเปอร์แมนส่วนอลังตุ้มหนังมันโลหนังอลังตุ้มเปียร์เทลองอลังตุ้มกับเปรกอลังตุ้มจะกองเป็นละตุ้มเคลมโลละส่วนโลอภินนละตุ้มอลองอภิa problem เทคลองโลตุ้ม problem ตัวโลa problem เกกุปิโลอเมทังนนจอห์นนี่สตอร์มปูบังเกละเกกุปิโลอันนิงเสดงโอละเกอเมทังพัน selfish โออันนิงเกหังอลังกุปิสิการอีมาอลังกุปิสิกินังจิมาฮัลพันเสียละเก busy concentrate ตามที่ฮัลสิกเกเคลมตามดามอสเบนปูบังเก storm เบนปูบังเกละเก storm เมนบังเกละเกจิงกิเมโออันนิงเมโอรับจิพันสิกบอรีละส่วนสิกิโดสิตาละหายตุมปิโลละโซ power กิจิลองจิชินีนี่ละ first เกสิตากิจนี่โลปูหุดเป็นเกละตุมปิโลละตุมa motive isiveละตุม motive ปิโลอากิเมกามเกเคลมจีละตุม committed to ปิโล good work first เกปิโล good work เดอากิเมกามเคลมจีพันอิสิบายก็ปิโลละตุม crime พันเก fight จีพันสละตุมละโซนี่เวละตุม a motive บาง please ตาบอนสิตาเมละตุมก็ปิโลอเมทางอลองอาจักกองเฮดิฮัลบังโซ power ลองเอดa piece ตาอลังตุมiklai vet do thek theda la tum problem pi lo iklai vet mane la tumang bong unity ve ning sia ve da la tuma problem ke ko pi lo ami thang ma sia problem pi lo a problem ke fantastic four lo a problem ke pi lo ami thang tum ko pi lo mi thang tum ke la tum iklai vet do thek theda kam iklem unity ben klem thek theda la tu la son la sinon sita me itum haladak itum la so movie ben chari dam ra nang pupan kali muti example isi ki end point lada kopilo itum ke halabang so story long ta ordinary amuni tum si chakong ke long si la tum la hai akam manghumi akam klem lo tang te non itum ke kopilo itum halatum hero tum bin ko son si pangbar dam po charli dam unang pupan kali lada alang tum hala kim hini bad pen good angbong kache bohong kache theng hala ihingjar phingjar bela hai le li charli du nai polam phang le da bangke bons tame christian itum christo aphan aphi phi dun popui tum chi hodai de da phi ke itum ke jisu aphi phi dun popu de da phi ke itum aphan a expectation ke kopilo itum heroic di hero son itum la son tha itum ta alive bangke Christian lo pulute itum ke hero tumason alive se itum dam nang ji pu phanada koson lo pulutang te itum amo heda sessions da itum chari lo arjulong lo itum phan kopilo kipitang ke Holy Spirit karjong itum long dotang lo karjong kang ther ajakong itum phan ipitang lo itum long dolo Holy Spirit in us di itum long do et lo la si itum sitame la son thak si itum heroic life di itum kaprek pansame itum pak than nang po itum nila le pu kali je karjong kang ther pen jok si itum mang humi me kam non claim de ji po son kali jisu a disciples atum pen miracles ke claim hedi jisu a disciple Paul hai tum ministry claim uno jisu dam da pita la tum kisu ke pame acha ke akam claim hu sitame hala son do ke di lage ko pilo jisu me thang che do dum de that apista miracle do lo di non ituma akai long stamila son do acha ha ka tum phan kang wa itum non itum as a whole ke ko pilo itum labang so akar jong kang thir jakong a power itum long do puke itum alam kaning je ing hopen ke pabar itum kaning je alam labang so alam the ko pisi itum pabar luma labang so alam the ki pabar ke itum isi a healing son bang nang par jume sen di arjume sen ben mo pen to da itum ben ki chipu son thak thala pu kopilo ka encourage jun thek lapu pulo good listener nang lam ni je jun thek theda lo te ma a hok sas tame ko mane a problem ko mane aning duk pik aning duk it a hut jong si itum hala alam aningar lo alam pabar ji phan itum hilidun de pen itum disturb ne ben arjudun ra dodun joy anta hala bang so amuni de phan hala nang chi than bo ma phan isai healing son nang plangji non la dak la son jisu dam det pen itum phan kar jong kang thir nang pitikang lo itum la bang so kar jong kang thir itum chi pin deng pen itum ta
hero son hedi itum alive bang kai bang itum padam do nang ji tek nang ji bang nang patek long nang ji la itum ladak isi a game de ni kinang paklem le po dwindle little silly ode award mukha ping peng pong patulong man tum patulong ma la son ode dwindle little group thom de ping peng pong silly words di la hai hai sita lang nang pilo ni pu dai pu ni nang pu po dwindle little nang jong ote nang tuma group ke ko pilo ping la hinia group ke ko pilo peng pong ni ri chimun ko ma than se ki jong ma la so teng sin tuma se nang pa che but che do nang pu de start nang ma dwindle little dwindle little dwindle 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 little dwindle little dwindle dwindle Jumi sen ma paprap chen nang de dwindle little dwindle little dwindle 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 little dwindle little dwindle dwindle ate ore Jumi sen bo isia ton pe ke Jumi sen bo amining doma avidi refreshing obonta dwindle puke pipan la to grow our lesson di la pat non phong de non ke prap jin nang de make iri de patang da prang jing ni pat ji hek ji dwindle little dwindle little dwindle 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 little dwindle little dwindle dwindle Jumiu ma ate bangi ko pilo itum emetang di nang RJ ni RJ nang character la so character la puasi la tumasi isithang na tai tumakichi homanawe dumawe avedi abang pu tin se ka break dobo ha la son thak thak sa abang pu tin ka break do ituma phan arnam itum phan adan a gifts ke pida ituma talent na ke pida it ke dota itum abang pu tin si ka break di hala so a talent itum che identify thegra hala bang so talent itum arna ma kam phan ki claim it thekji noi phom pathus nang ma dwindle little dwindle little dwindle 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 ha de pong pong ta arnam ke itum phan abang putin sita akaprek se ke pin chong di labang sot ai tum dan itum che identify thek nang pula so che identify non labang so fantastic for along tala son ta taxi alang tum first ke chichini ni amithanga tum jakong ko pima chichini ni sita chichini ben la tum ko pilo alang tum a commitment ko pilo isivet na so isivet ke claim da mi phan son la tum aning chiton te de si ame tha tumang bong la ke ton te po se lang tum along problem wang de ti sita la tum ko pilo aphi ke la tum ko pilo claim rapet ke hing no Mr. Doom ma a villain ke da Dr. Doom ma phan la tum pahai un e un de aphi ko pilo la tum inut nu da son te la tum rem bomb sita aphi la bang pli aja kong ka break la tum ching room pe namat Dr. Doom ma phan pa rem det lo mo lang wan de hem dam ti lang da mai pen nung ve lang li sita mo hem dam det lang wai de haladak la tum ching room pen ningi sipet pen aku che dan tu si api la tum pi lo
pa high deck lo hala villain pan same pa rem tek ser lo non itum sitame la non si a bible pot por hidam tu sinang Ephesians 6:1-3 la bang le por hiba prana nang tum akai pilo mesen po pusi pudi nang tum akai mesen po ki mesen ji phan pisi pulo ki cheng hut ke nang pi nang po alam arjunot pusi pudi lada ko pilo pu ki mesen ji phan ko pilo itum la Sunday school hut pen situm arjulong bom lori nang Charlie bom lo mati non itum obedience itum longjong si itum ke karju dolong lam karju halabang so karju nang yang deng itum arju thek pen itum claim thek lo pulo tangte itum phan pilo pu mesen po pusigi pudi non la das da me itum Kristo phan ko pilo itum Christian lo pen ke itum kinreng nang ji ke koson pusini pulo mo pilo puge na lo marker ni chi ko ke heroic life pudi itum Christian tum phan ge pilo top thai ve di pilo itum Christian lo bu pen ke itum pilo ko son se itum life itum ke donang ji pulo la putum thek long le da ti lo di klodu bi mala heroic life bu tangte la so pi phan lo pi phan lo pulo tangte pir the long hala mo pen superhero tum ko pi phan si ke chidan pu isivet a motive hini motive so bu ko pi lo isi ke first ke good work phan di aki me kam phan di la da ke ko pi lo aki me kam pen crime phan ke chidan di la soni mati non itum ta la son heroic life Christian itum jisu phan deng that pen itum la so life lead lo pulo tangte itum ta ko pilo itum akai pen jok itum society puta itum community itum la so a colony long sitame itum aki me kam phansi itum claim ji la lo isige sonia bang ke pilo karjong gang thera jakong pen jok itum akai ke ko pilo we ought to live ko pilo a truthful life and ke nang tum put hek ji ma to da pen itum Charlie an pen nang tum punang mata ron de buta tum make idiot po kopi la ke choklim ache the pen jisu pilo ning ke hang ke it la ke itum si please nai mate di sita jisu a ministry pen itum lang dam pen pilo thek long ke justice aphan ki du ke la aphan jisu akang jin so thek the pik Kidu kelak dara pan jisu injin so pik justice itum la chipin la so a ot do chipin deng lo pulu tangte itum ki ko pilo truth justice ni na ana mo ana jutu pode lalo jisu itum pan ko so sikar I mai itum pa paklang tang mala so a way of life itum chipin deng pen itum dam nang ji la hen lo non Romans chapter 12 verse 5 and 6 malo por hipo Romans chapter 12 verse 5. inut
first lah pujo. Thank you. Ladak pilo mo pe niki poson Jisu long ke itum ikla event lo di one body in Christ itung ko pilo one body in Christ. Lake ko pilo we will individually itung ke pilo we belong to each other. Di ko pilo pu ke hada pu pen por hi to the thanon verse 5 Romans 12:5. Pilo puke lao ke por hi pen kar julong pen pilo puke one body in Christ Marx nang than lap bon hala so ituma one body in Christ. Anke itum kaprek a gift itum pan arnam ipitang lo. Non halabang so a gift ke itum kopilo koson si ke long lo pulo to dapen itum chitan lo. Itum gift long lo. Itum halabang so gift ke koson si ke long pulo. Arnam akang jin so pen malo nai thak dun ke. Nang di nang men pilo. Huh? Robinson sing na. Prinson. Nino ge heng no mani. Binson. Oh, sorry de. Binson singer. Arichar de pinoita. Binson singer. Itu Binson singer pisi thak lo nang arjulong lo ma. Arna makang jinso pensi itum lahai a gifts ke kelong pudi. La to da pen itum repeat lo. Arna makang jinso pen aposi itum la so a gifts ke kelong. Tangte la bang so gifts itum ko pilo ke claim inangji ladak 1 Corinthians chapter 12 verse 7. Malo por hipo. 7 verse 7. 1 Corinthians chapter 12 verse 7. Dario. To asipatina. Daladak. Asipati jota. For the profit of all. Ang pia translation la bangke. Well, choklo profit of all pasi pudi hada. Profit of all. Made blessings lo. Ituma gifts kilong ke kopi pa lo. Itum emetang pan kichirung pan ma kopi pan lo dagi puke. Corinthians no lulong pilo puke. For the profit, for the blessings of all. Kadu ko we ali la bang so ituma gifts kilong pen. Itum la bang so gifts pen kopi lo. Bangka prek atumta ahir jumi nang chilong dun tek jiapan. Itum gifts kang jin so pen silong lo labang so kang jin so pen kilong gifts ke itum hapan chot kali. Lake ka do ka we apan. Kopi le puke? Ninar jule pude. Hunang to marks than le pu manike. Kopi le puke non la Stanley long ta itum labang so as movie long ta itum tek long lo gedi alang tum halabang so jakong long lo jakong ke long pan alang tum amit hang ale pan ke claim hi eda di claim hi lo pulo tang te claim ita movie la lo pulo tang te labang so apavar alang tum dojima avema la chini ni non itum sitame la ke halata kadu ko ve ke me pan se halada ta ke claim di halabang so long he non isi verse arju tu sinang Mark chapter 12, verse 28 to 31. Mark chapter 12.
nina arju pade Thank you. Arjulong malapu-lapu ki porhilam. Arjulong odi nina arju pude enke. Non nikila kitan tham tanga itung ki karjulong tanga lam ana bang pen ke itung kopi lola dai itung ki buji dam ke kiro e pot first na than amax lada ke kwantong people ne 5 cp po 10 cp po ma mone points copy pot a purpose la pen athena thalo gidi copy la la so verse pang kali muni kining ji tanga pan hala dasil dak pang po pila copy ha one body in Christ anke I hin sang bibade itu abang putin fans tami arnam copy lo fill in the blanks kaprek again pia gives nang talang ni a question tang talang dash nang people copy lo arnam itu abang putin fans tami kaprek dash pilo la puar jula copy lo a kaprek a dash nang pilo pia oh talent gifts di nang pilo tangte labang so a give ke dash hala malo nang men pilo o nang wali nang sipuma danger so la puta mo inut pulo gidi to bahini pan ar richard epsena fill in the blanks wang bom ji de gives abang putin pansame kaprek a gives pilo copy pan pulo for the profit mate for the blessings of for all di tangte labang so a give ke kupon son sikilong kangjin so pen di arna ma kangjin so pen imitang panari char dep sina tangte non eson alam arju ang thak itum labang so alam chini det pen itum a blessings ke itum kaprek upon a hirjume kilong ki pi kilong ra pe upon si itum so a gifts ke dolo tangte nang kate bok nai abang upon pudam edo tangte nang family mate sibling sang bong korti ti yang bong jirche klek yang bong nang mu punoi nang ni punoi ba nang bong punoi di lahai tum pan nang tum pinier ni arnam pen a gives lo pu matha lo mama lo matha kadobi ta matham de arnam pen a gives lo pu itu matha lo to tangte che matha lo mama si pinier ni aik pen amu pen chibhong he pin bang do malo nang chibhong he pin lang ma inuet ma hem lalo inuet chibhong thai be look at chok latal blessing di ningan sam pen do nang chupatin thai away nang ning si deng thai siksak thai away kopilo arnam itum phala nang pilo itum chini lo di sitame itum ong dung apor ke imu phan itum e korte mustaman chim chinghon he polam khali itum chinghon sitame kopilo itum chiplang itum matha krang pen isi mantune is selfishness hedi itum long wang jui jiti itum hedi emithang phan ni
ฮัลโหลโซนี่บางแห่อันนี้บางนี่บางนังตุยรองติแล้วโซจอกสิมันตุนี่เกอีตุมกังฮอนเอเปย์เอโปตุมลองอากังฮอนสิตาก็ปีล้อมันตุนี่เกกิมาท่าดำทุ่งปตาให้บามันตุนี่เกกับเรกรีซันเป็นตาให้นิมพันมุเตนิมูพันจิงฮอนมุนิโปตุนิเปย์ตุมปุมาท่าทามาท่าเทมันตุนี่ไปหินี่ไปทอมโดตุดูมานังดูมาดูละดูใจดีแล้วส่วนแกจ้องไปเห็นแต่ดูดีได้นังนี่ละบางแกละแกพี่ล้อจ้องไปเห็นแต่ละบางส่วนล้ำบางแกพองกันแล้วแต่พองนี่ละแกคลั่งเวกจีเนี่ยเห็นในสมัยบางนี่โดนในสุปู12 years spent 7 years 5 years a gap ตัวละตุสิตาละตุจิงฮอนเฮกันเลยละตุจิงฮอนโอไว้พิษตาอากีบีบางแกลาบางแกนี่สุโปกีบีบางแกเป็นนางอันน่ะออกหินบางแกละแกคอมจูรี่หอยวิกหอยสูปิกติแล้วสิลาพันนักเคียร์นี่ลาพันกิลานาแกลาพันกิลานานิยมเป็นนี่สุโปปักเลงพันนี่กิจลานานิยมเพรกดานอนนี่สุโปละแต่12 years ปุจิตละโซแกมาทักกิบีเฮกลังมาตีบูจีดำเด็กดีปาร์ซิกดำเทคที่มาตีฮาลาบางตามันตัวนี้แกไกตานี่มูพันอิงฮอนมูบุษกิปุอันนั้นนี่ต้องการฮอนปะเพรกเพรโลเลยสิตาอิงฮอนมุปุสิปุฮัลโหลบางตาอีกพันสิอิงฮอนมุปุอันแต่อิสการฮอนก็อิสเวลมุเทลาพันก็ handle ละ system อันยอมลาพันก็ handle อันยอมละเพรกดะอัฐมาลาเกบุจีลาเกบุจีลาเกละสอนเดปุโลเตลาบังเกละสอนบังบุจีดำเดอัฐมาอักเลงบังเกกัจเลมันนิงหังเฮละเกแม่ชุดมุนิดละเกแม่นาดูเจ็บปตาจิเลมเทคทีละเกดูทิ้งอากีบีบางเกโอ้ยอีกช่วยเหรอจุดเกาะสิเลตลิปิกอามัดลาหินี่ก็จะตอนเตียปสิละตุมเช็คคลาสเตติละตุมสิได้ก็จิงฮอนเฮปอดกะลิจิเทงจิจับบุลสอนจะเกี่ยวเวบอสตมีอารามเป็นจะตอร์โคเดตินอนละสอนดูก็นอนลาเกก็พิโลนี่ผู้ดำจิปุเกมาร์กอังดิงปีเกรหินี่อังดิงโซอินคอยราเสียเก็บเป็น31ท้องเก็บไรซีอันละดากพิโลอารอนบ้านลงเกอิตุมcommandments ke ko ando lo 10 commandments di aron ban long ke itum phan 10 commandments ipilo non akimi along ke new testament long ke ko an lo commandments sang ipi ke wani ni represent paklang de lo ni na ju po mala business paklang rong di 2 commandments greatest commandment ang ipi do new testament long copy lo amo itum porhi lo di da mark lo first commandment ke copy lo that up with all your heart, with all your mind, and with all your strength. The first commandment ke lahen lo. Ahem phupan love the Lord your God. Second commandment bang ke kopi lo. Love your neighbor as you love yourself. The 2. Latung pana Richard Epsina. Nang dun olo. Nang dun olo. Thank you de. Lada kopi lo pu soni ke hukum ke the nai ke lahen lo jisui tumpan ki pi ke love your God. Pen love your neighbor. Love your God la ke itum to da pen itum arjulong bom ni lo itum charli bom itum chini lo di. Ko song si itum jing honang ji ma ke chini lo. Non love your neighbor pu. Love your neighbor pu lo tang te ladak nang hem pen halabang so hem. Halapan si pudam ma neighbor kopilon te ma phano pudam ke dungarai tum phan adungarai ke ko ante bo pai si wrong si di pugente neighbor pulutang te ko an hello the love the one you love most ari chade pinala phan le ladak neighbor pubang ke nang bang nangไม่ทางเป็นกับเพรกนางอกเป็นกับเพรกกติบอกในกอติติปุลุตั้งเตนางบ้านนางอีฮาลาเห็นลูฮาลาดักดาอดอนฮาลาตเนเบอร์ลูสิตาเมอีบังนี่เป็นกับเพรกนี่มูปุน้อยนี่จิรปูปุน้อยนี่เป็นนี่ปูปุน้อยฮาลาไฮดันนี่เนเบอร์ลูฮาลาตุมอันพันนี่มูพันสตาเมนี่กุศลมันนี่มีทางพันกับชิงฮอนให้ดีไอ้น้ำละดักปุกเกนอนนี่บังเกนี่เกอินุระเปย์ดี
sa ni pan ke ni ke tibok nay bang ni neighbor ke ni chorlo ni husband di ni sumar pu la hello ni ke ni ke tibok nay ni la pan ka ching honang ji ke ni mi thang pan ni ko son si aki megar ima hala son thot la pan ar in ji no ni to pas ta me ar na la da hukum nei pi ke ko pi lo nang mi thang pan ko son su nai ching hon ma nang korte pan son le thot le ching hon man pu joy o mala sokam sung krong di alam che than joy o hem phu pan ching honoi buta itum arjulong pe lo chini pik lo sita itum emethang la dak to ko son thon with all your heart with all your mind and with all your strength itum pan ki pu itum la son itum kroi thek lo ma arnam pan ching hon thek lo ma ching hon pik pe lang itum ching hon pik ji pulo tang te itum sung pik athema jisu phi dun popu itum che chak det phi ke jisu long ke dun ke la ke itum alive ke easy pik popu ga lidet ke lada kisung jisu itum phana chak che alang phi dun pen itum kisung phopedat po itum ki duk phopedat po itum kai ke tareng dog reng ni ver popu phan kali sung pik jisu phi ki dun ji phan di kalang makali birthe long ason son distraction lu pik sung pik bong sta me hala bang su aki sung long anang bong pen itum ke kap thek ji phan itum phan chakong na pi etlo hala haya ki sung ang bong an sami itum long ning kang sam do pu itum phan e pi etlo ni clear lo ma ni ning je lam clear lo ma clear le lang di jisu pi dun lo pulo tang te itum pi lo ki sung an pen jok la popu ma jok je di kisung an pen jok je bon same la haya kisung ang bong pen same itum pilo ning kang sam itum long doji pusi itum pana ke chak tang te non hem phu ban ching honon pula wan lo tu bang pilo nang dunga phan ching honon pu son thak thak ta lata joy pik pe ke di room si vet long ajir po pen aning chi do otum pen dolo pulo tang re lake a years aning kan ta aning isivet aning do ma mama lo hostel long dolong ke dolo hostel dolo hostel long ko son nang tuma roommate pen jong sin nang tuma best friend chaplang lo pusita mi la so roommate pen nang tuma ke matha che ton ma ni pu po da non ke free pot chana chunam dam sinang da mixture chunang pu ni mixture chu pi chana chunam dam apor chelang po je pi bang pulon ni ke chutang tung te ni ke nong ke ar ni da so ni dam tung te nang wa insist po da dam nang ti oi non le dam nang ti chung tung ong chori ong hala nang dun de bor idet lo pulu tang la so that pe nang ning ko son si feel nang ke nang ji hut nang dun de di nang ke nang ji hut ni ke karni hut nang dun de ni ke alang karni alang ke puol ni ho anang ke puol an ke ni ke kroi lap hala so ning wang ma wang ve wang di mantu ne ke thinking out loud pu do di jak ni ke la son ni ke matha ke ning holong pe se ni matha bom se ning ho pe se ni ke o la son yo ni ke pasi muda ti mane ning holong pa bar that I think out loud ni matha lo butaw te ni ke matha joy puja bak tek the pini o ni la song them ni do lam yo di ning ho pen pa bar that ti aja dum ke pa bar that te la ke bar er lo aning long awe start aja hak tu me pa bar beda aning lo dak playing opon ke mula so arni playing tup arni ke pilo la je playing bob dak pudi hinaing bob dak ko non la son do matidi la si la dak la hai kam ki joy ke kali nang jong hele me sen pusita me la so long ke asap pa ke tonti do ti joy ke lam kali sung pik bon sita me la ke itum phan hukum ke thenai lo ko pilo first ke pilo chok lo la anta chok love your God ko anta chok hala anwang ke it will come and ke second ke love your neighbor as you love yourself la lo
la sonia hukum itum pan ipilo itum ke matha ka break idi mo pe na game patu son itum assist me itum RJ me itum ang ton acha ta ke chi ton ave bon me itum lun pen itum ki lun pen na jo isiate or sonang mandi non la dak la son thak si itum jisu pen chelang lo putang te la haya tum pan itum ka ching hon ji joy ki non la tum pan ba ching hon joy ki ji friend family friend pan ching hon joy ki ji dai Stami Jisu answer say si putulang je nang tum lagi pila lagi pipan lo enemies foes your enemies Jisu la ansi pulang e family e jirpo pan itum ching honjoy keji bons tame Jisu la ansi a extend ke dam alang itum pan hala nang pan nang ke lang selet det nang pan nang ke pad aning paduk det nang pan nang ke theng det abang pan anta ching hondam thap sinang kipu lake Matthew 5:45 ha pujo Thank you. Kopi lo puke. Matthew 5:44 long pisi pulo. Ni pa jut po de. Jut ta prang po. Pilo pu Matthew 5:44 long pilo pu. Ni sampik pa. Pilo puge ni arjulong ada ton se ma ase pa the tha. Oh, chokpon. Pilo puge nang enemies pa nang hutur pan same nang ching hon thap usida dak ji sui tum pan ki pum kopi lo la joy ke ma ko song no nang alom so to matha tha to alom so la hai an bilap tha adok peta nang ki matha pura pa blank la moi matha tha non pini pen hoptai sia prangarni itu ma phan kumat ne imu korte pu pan kali jirpo ang bong pustame bachini ne der amune pastame komat ne pan matha tha komat lo matha tha ninga paduk nang ning pasik sak doma amen nang than nang ne stala son doluma do mama lo do pu ke do pik lo pu ke hobi ma do mawe do pik ma inivel ma bahini do pik bo kumana ba nonte non lahaya tum panang matata la tum pisi nang panang klem tang lo kidam tangar ni chiri collect tha ani ngar lo le 1 2 3 count bo moi pipi lo do o mana kona number lo ke do nang than no ke pisi nang tum panang vi lo la tum bala kumalo inud ba ening pa oilak ening pa siksak ni paning pa sedeng ra kumalo kon lo points do ke nang paklang tha nang 3 4 la putung ke 3 5 6 1 wet 6 mana
6 pen apart malo dam no 3 2 wet ma 6 do highest lo kumalo highest ke highest do a point ahok ma 2 wet 3 wet ma kau no ne ma ane na mata tha la higher points an pen non halabang somuni de pan amen and lord pen nang non kadia yi pan tek ma I forgive you tek ma un ma une forgive pulute you have to forget also kun ma impossible thing nang jisu itu mal pilo yi than gende everything is possible with God tangte halabang so appoints la anaki ong ko sono la kente give po jisu upon accept at lo itum personal savior son jisu itum pan again kam ka chijor di alang itum pan ke thana son si itum dam nang po pulu tangte itum aning long itum pan aning pasik sa ka bang apan 5 6 7 8 9 10 appoints do bom lang pulu tangte itum kristo itum pan kar itum pan ay paklang to var itum dam thek lo ma dam thek te lang di sung pik ma joy ki dam ji pan sung pik di halabang so pot ke piniar ni sini jisu pan accept that lo pot ni halabang si claim that po an bang ki itum sung pik lang di bon sita me itum pan ar nam bang kar jonggang thir ja kong itum pan ipilo itum halabang so acha kong pen itum labang so a points mukha arnisi pijo pen itum la avidet ji pavidet thek nang ji la an lo pulu tangte itum pen akar itum phan ikecha itum phan la sonang ji puke arnam la ansi itum phan kipaklang a steps long itum kidun lo pu arni blang po noi phong por hi sinang ladak pen Romans chapter 12 verse la kali la mo por hi lo itum Mark chapter la da por hi lo di Lada por hi thai lo di ante kipa judason lake ne kitur kali everyone has to point your finger on the Bible on the book ni ko mal phan se ki jong ni chini ni la si por hi nang ji pang bolo de lake a marks cut lake Matthew chapter 5 verse 38 to 48. Matthew 5:38 to 48. 10 verse do. Chingpur long at lo ma. Kuma ba ni pui ni chini ni. Long thai lo ma. Asi ke the pende. Long at lo ma nang tum. Long lo ma. Long le lang. Matthew chapter 5 verse 38 to 48. Hala nang men pilo. One verse each day. Nang chengoi 38 pen. Thank you. Kopi lo puke. An eye for an eye, tooth for a tooth. Arleng lang pen buta. Make alarm make we ko pulo lage. Ni make puke ko son la. 38 lo la son si pulo di chibi no. 39 por hi na nang la orange color choi ba. Thur phit dei ni. Ba thar din. Kwan la ne pu.
38 piloi puke. An eye for an eye, tooth for a tooth. Teeth for death putar jilong lodi. 39 bang piloi pu. Kipori por tangelo ni nakar judun channel mangke. Lada kupilo pu 39 pange nang panhar tep lo pulu tang dela pura cipi no pu. Kumalo cipi bang dulu ma piniar ni. Un edi lake nang ning cipi tha. Next verse pilo nang puri no. Karbi pen puri tu tha. Nang. Extra miles. Next ke. Non edi la porhita ngote ni panalang phiti no de. De. Kitcheng men porhita na non porhit thors nang first. De. Karbi Bible do tuman tha isia sequence bang weda ti arlenga a Bible that porhis nang de first. Mo English ben na porhit na. Ha la last bang na porhino a phisi do bang. Kitcheng ben na porhino isi sia pot ba je ka do weda de. Asik ke pen. Hala phi bang porita next ko pilo. Kali la choi ke lok bang. Ekdom thur phit ti tha. Long la lang ma. Ton te la pardam elo la phat. Like a mark hanang pologi 38 por helo itu next pilo poro nang ini no nang marks long lelo hala bang ap hisi gitu bang coy ke lo bang kupulon ben appoint than pejute ne lote One, two, three, four, 5. Judelo lagi apor. Nang por hita akicheng si first long. Miss dunelo bo. Marks tan elo lata. Marks ke tan ji long lo de. Nang angbong bang. La clip hini je thon bang. Por hita kopilo next ke. Thank you, nang art purhin. Purhin nang pasipulo. Nang check shirt pa. 1, 2. Next nang por hino. Thank you. 40 por hit hata na 40. Ya mas na thanda la. Nang. Thank you. Non nang tum kan alert ma sini nang kelang de sap oi tum la dak dal hoi le de
kang ren lo ki lak lo tar mane itum di pajut da prang nang de la si lada kopi lo ki puke itum phan hukum hini dai piang bong pen non lada Matthew la bang soang deng long ke ki pu kopi lo jisu ke lada ke athepi kopi lo alar ki hui alam the ke than di lada ke aprang ke tit for tet pu alam ta itum ke tut for an eye tut for tut pu lam itum pini an nije dam de sita itum commonly ke kopi lo nije dam ke tit for tet pu nije pik di nije ba nije tit for tet pu common pik di ki claim ta claim lo bo mama lo claim ta la claim lo de claim lo manang tum ta claim lo la ke karati thek pik de chere na po tit for tet di sita la da ke pi lo itum phan la son si pa claim toy ma kali di itum la son ke itum deng elo itum jok ke jok long tang elo pulu tang te la ke itum ke onang jia akam di la da bo sami jisu pisi putulo la so putha ke itum phan pi lo nang phan pinon pudi la pulo te la pu pinoi pasi pudi joy ke matila aku isi bangke 41 along ki ko pilo pu ke kilometer isi pudi ha kumane phan ki un eder kumane apa nang ke thon dun pustami nang ke dun nang ke nang phana charni pon ke da ko hala da ana dun thani uni der lu pustami kopilo itume ning ke me pen la da kai po teng ki tume klem nang ke extra mile di extra miles ke dun thu phan hala da asami nang dun thu noi pusila ke pu jisu ke la da kang hon la pen kang chin so lam lok sila da itum phan ke than la si jisu api phi ki dun pulo tang te la ke joy ki kam ki kalipin itum jisu api jisu itum phan ikar I itum pen ikar I itum phan ki than pon atowar itum ke chethan dam joy ke di mathu itum matha me ge di akimi loksi itum plang popusi itum matha de ti sidami la ke sung pik la si sung pik ze non la hala hayang bong an pen sami la hayang bong an pen sami itum ningkang sam ki du di ningkang sam longji itum ki claim pi lo itum kaprek atum dash just ipilo pilo ke pi abang putin na pansi itum pan a gifts itum pan a talent itum ki pi kaprek di non la bang so ateng pensi itum ko pilo la ka ching hon non po phan ke la pen ching hon joy pics tame la pen sung pics sitame jisu la phan ta in honra itum la so lam ba ke la daksi la ke thoma phan pawang toy itum no la fantastic for alam itum ke thanam ta la hen lo ne ki rib dam ki pa jut lo la da go pilo ka prek itum talent itum ka prek itum jakong lo itum gifts to itum dando hala bang so kam sami itum hala hai pastami itum ning isi pet pen itum youth long pastami itum ke claim rapet ahun itum ke chingri re do oji ining che tonte itum ke matha ke tera che tonun e sami hala bang suang bong sutami itum ke pachingri thekji hedi itum nang ladak sido ni ke matha ke la son nijir po bang matha la son sami aprang wang nang po ni sami aprang eken kam isi che jora itum wang nang po itum ning isi pet pen ke claim rap thekji aphansi la bang so a top a team na dak phang lo la sinon la dai tum lang dam lo pul tang te il tum non sitami itum ka preking je ke avelo la si itum la bang so alang pen itum char judam sina itum alom so por itum kardom so a por and then nang non itum jongsi itum piniar ni jongsi itum along jongsi halabang suaning akeche tonte dolang pulutang te itum kadia nanya son atum pan dolang pulutang te iltum non along so porens nang just for 2 seconds ti itum makes lokra itum halabang sumunit pan inu vera pan matha sinang to just close your eyes anke inu vera pan ta cho matha ta halabang sumunit nang pan aning paduk etluma halabang somun ke paduk ta aning paduk tangapan halapan non ni nang panang dialo ni hempu ni lapan dialo ni pini pena par labang solam ni matha thelopu
Buddha Sungpik Sitame Arnam Itumpan Chakong Pido Arnam Itumpan Kitan Lahelo Amen Lahelo Lasi Nona Banke Lahin Karom Chipis Roy Penle Pachuna Nangdung Bang Panda Nangdung Jesus loves you Jesus loves you Jesus loves you Chipia Loma Anung Panda Chipino Bahini Chipira Put a Chipino Our ARV Anung Ang no Sopan Jesus loves you Puno Yalo Lahenlo Chorolo doing the little ping pong peng pen pajut nang de Kadu Arjab Lunjima Kalite Kalilo sit down To Daphala I'm a larger life of it Posone Patunabo doing the little ping pong peng pulute ping peng pong di la peng pong putulute Arjab nang po inipit Arjab po inipit de ready loma dwindle little dwindle dwindle nang po pe ko nang thot football talak change the first band 1 2 3 dwindle little dwindle chop che dello nar judun pabi nahi lasi no phong perfect klem nang de 1 2 3 dwindle little ingni phedang lang ingni ni dat ke arjab pi long le twice arjab nahi 1 2 3 dwindle little dwindle England paprap nahi ke prank nahi ke nak tu akeng susibo no pong last time dwindle nang tu ini dia perfect betul perfect ini back nahi de like accountability to 1 2 3 dwindle ini ni dah ke chok chu dah lagi dwindle Chocolate, thank you. Sir. Choro perfect lo, tu mau mem fan. Kado we tari chade pesi nang bang? Okay. Ada nak pernah cak. Okay. Non ke, kopi lo. Recreation. Maduta notebooks kado ko vida chipon rinon dak padona immediately nang tomarum jidamon na tomar dress change non straight recreation along the mange ada kado we yes anything de okoryang tanta pini pikok pen ke kat chibayu ni dei made na se pader de pin ben de only 5 minutes. I'll give you only 5 minutes. You have to calm down. Kali badang te minus lo dak. Paprap jin pen de. Grow bateng siho dak tak do wet mo. Ulta pulta no group leader setamana mitha mana group one initiate non grow bateng siho dak do we clamp po.